Muraho neza nshuti bakunzi ba Mato TV, twizere ko mumeze neza. Ni amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye mugiye kugezwa nanjye Itangishaka Eric Manetsi. Hanyuma tuje kubabwira ko Madamu Jeannette Kagame yagaragaje impamvu u Rwanda rushora imari mu iterambere ry'abagore. Madamu Jeannette Kagame yagaragaje ko guteza imbere abagore no kubafasha kugera kuri serivisi z'imari atari impuhwe bagirirwa kuko hari uburenganzira bwabo, kandi ko u Rwanda rubikora kuko bizana impinduka mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu muri rusange. Ibi yabigarutseho ubwo yari yitabiriye inama mpuzamahanga izwi nka Financial Alliance for Women Annual Summit ibereye muri Afurika ku nshuro ya mbere, ikaba yitabiriwe n'abaturutse mu bihugu 59. Ni inama igamije kwigira hamwe uburyo bwo guteza imbere abikorera by'umwihariko abagore bafite ibigo bito n'ibiciriritse. Madamu Jeannette Kagame wari umushyitsi mukuru muri iyi nama yavuze ko guteza imbere abagore atari ukubagirira impuhwe ahubwo ko ari uburenganzira bwabo, bikaba n'inzira yo kubaka ubukungu butajegajega. Yifashishije ubushakashatsi bwa Fiscope 2024 agaragaza ko hari intambwe yatewe mu kugeza serivisi z'imari ku bagore, gusa ashimangira ko hakiri urugendo. Muri ubu bushakashatsi hagaragazwa ko abagore bagezwaho na serivisi z'imari bari hejuru ya 90% bavuye kuri 72% muri 2020. Madamu Jeannette Kagame yavuze ko nta mugore ukwiriye guhezwa mu kugezwaho na serivisi z'imari. Munyemerere noneho twute cyane mu makuru ari kuvugwa hanze imbibi z'u Rwanda. Muri Israel yishe Mohamed Sinwari wari umuyobozi wa Hamas. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko ingabo ze zishe Mohamed Sinwari wafatwaga nk'umuyobozi wa Hamas nyuma yaho umuvandimwe we Yahya Sinwari yiciwe. Netanyahu yabitangaje kuri uyu wa gatatu imbere y'inteko ishinga amategeko ya Israel, aho yagize ati twishe Mohamed Sinwari. Ibinyamakuru byo muri Israel byatangaje ko Mohamed umuvandimwe wa Yahya yishwe ku wa 13 Gicurasi mu bitero ingabo za Israel zagabye mu gace ka Kanayusini. Sinwari wari umuyobozi w'ikirenga wa Hamas yishwe mu Kwakira 2024 mu gitero gikomeye yagabweho mu nzu yaratuyemo muri Gaza. Hanyuma nukunanya hinye. Ndabashimiye cyane mwese twabanye muri aya makuru, mwari kumwe nanjye Itangishaka Eric Manetsi, mugire ibihe byiza.